V najglobljem delu oceana se skriva svet skrivnosti, lepot in čudes. Oprostite. Ojoj. Hej, jaz sem Dip, to sta Ivo in Loza. To pa je naša kolonija. Se ni slaba, ampak prav nikoli ne smemo iz nje. Kaj sem ti že rekel o zapuščanju jame? Če bi poslušal detka, ne bi nikoli našel vseh teh dragocenih predmetov. Kaj to? Mislim, da je človeško bitje. Ni ravno bister, kaj ne? Dajmo, raziščimo kaj. A ga ne boš ustavila? Glejte nore reči. Mogoče je nevarno. Hitro v kolonijo. Kaj sem naredil? Dip, opazni smo! Spravil vas bom ven. Poišči Nathana, samo on lahko premakne te skale. V mestu ljudi živi. Velja, pojdimo. Sem kaj? Najti moramo mesto ljudi. Poznate pot? Vzdolž toplega zahodnega toka. Ne odhajajte, nikoli nimam obiskov. V življenje mi prenašaš svetlobo, lepote. Mal me je strah ves. V bistvu me je groza. To je nevarna pot. Varovala vas bom pred plenilci. Ti si plenilec. Držite se. Ste pa namenjen, zabavite me ali greste pa vsi v marinado, je jasen? Marinado? Dajate v mešanico olja, kisa, vode in začimb. Groza. Se pa vseeno kar slinam. Tako ekipa, gremo. Nathan, tukaj smo. Kar pogumno, Dip. Kolonija računa na nas. Ja, zdravo, čudna bitja. Da prav se oglaša. Naj predstavim svojo ekipo. Zdravo. 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 Oh, nehaj! Je čas, da gremo? Družba, pojdimo. To bi morala jaz reči. A ja, sej sem.